Dul, dul. Udah apa, Mat? Mak boleh sirup kok rokokan. Anu apa? Ya kan sirup nak kan anak berceloro dul. Mayu entar yang pengen rokokan. Oh iya, kumi. Ayo. Ketibe, Rut. Iya katibi dul. Pering lah ya. Iya tak apa. Kan cacean tengah si kok rokokan gitu. Oh iya, ya rokok mat dul. Kok ada, Mat? Kok dul? Kok ada, Mat? Kok? Ji dul. Mi iba beda kan Ini bingkok dah. Mak tade rokon, Rut. Tak ada idul. Tade, Jeng. Dak remah kaki rut. Cari ngerokok lah kari badan ki patabar. Tining dul mawi serpuk teloi kapati ya. Tenang mat, tenang dul. Are beni deu nenang kari ya, are atese. Dung kok ki mangkene melengkin yo. Buh, minyak pesen kaki rut. Abe. Are ki sakone mat. Seki ba kapi keng takut tak kebuak kapeng. Ya marah pa melo tak bija sebit taretan. Yari yang kok mangkene melengkin rokok. Marut. Tahu samun karo rokok kempang sarin nak. Si melarat pesen nak. Apa boleh banyak nun kaki jadi ya. Terus deu remah mat. Ya bekimatan narut. Dar betul. Iya. Daripada ambil lagi rokok, karo titi kokos. Angon bagi pesen nah. Pinta titi chip. Deu iya yo. Iya. Sekarang kong ya rut. Mun karo samur leke. Tak nemu ro jale ngak kaki di teretan. Are ki tak seberempa mat. Pola orang. Tambah enang. Ya mungkin net curan-curan, Rut. Korang, Rut. Cong. Ini maka ke sero soro maca abid dong. Mare bari ya reng. Ya lah tuli mulai. Kok ki mau lengkin ngana? Aslin rosoro biar bagian ki bambuan. Oh iya iya rut. Sekarang kong ya rut. Ya lah rek tuli Depok hoi dulu dah ya. Ini maka ke bin kok saya serongon NPC Cong. Makning 300 Cong. Cering bin kok serongon en 1 juta. Mun 1 juta kali 300, berarti korang kan cuma ning 700, Bang. Apa regana PC saji amun karola yang kui anan. Maksudnya? Si 700 yang kui engko, Bang. Lah tak ro karuan. Kan bila kaki acer langkarut. Singa aja ala bola aja pesen orang. Tak kira benak kanak langkah tanang mun kaputuk ne coko bibir reng tuan, Bang. Tak telantaraki. Mun engko kapan ta minta tak teman tekang. Ya karo PC saja di perkara. Kurang ajar kaki Cong. Ini mengkok teman eman kena potong. Mak pas kakek orang masa eta lantaraki. Kok tuh kakek mun parlo pese ngabele Cong. Cek pas acer langkah tanang. Cong. Sirut. Aduh ya Allah. Mak pasti ngari ya tengkang tangan. Lang, Beda apa, Garut? minjem sepedan. Aduh, kok keluar kemarin di Surian? Sekecil lang. Oh iyalah, aku harus habis Garut. Njak keng tinapa songku sedere dul. Ada po berapa kali ada si teti. Padu, Mat. Arja saking bersirut tur ya. Pak Siru tuh datang dul. Puh, kalian cengok morongku tang oreng re.
Ki buru rasa nyak lah ngumber. Apa? Kalah ya. Iya Rut, main tepan nanga. Mun paham bui tengah ngak ri pak karo kebayan kiren re. Mar mungkin di PC bisa sepit ngin sama kok Rut, iku biar mudan. Cok dan badan akan dekemat. Sirut nih bos. Sing ngobong. Mun karo PC sirut ya. Tak keren cemake. Iki-iki dia. Dek remah kana. Engkau mun kese tak ada ku sakande. Keng mun kanca puto. Mayu wak sepeda apa gede. Ongkuan bos. Beongkuan marlah nyedaki orang dulu. Kor kaki serius dari tan awak tang orang beda. Mangkat. Ya lek sebulan mak lek. Lah kang kota butuh cash kak. Transfer bae ke tang rekening ya. Oh iya pada. Lurah, sepeda di saya tebus ya. Ya mun tak deki ya laku kak. Oh iya. Ya tina kok udah sakalang kok kak ya. Iya lek. Jok mun mau tinggalan mau bisa gitu. Meo, lapas sa depo. Ni ko naman ito umla. Masih rut dong. Ini pas tade mulai. Cong, tak ngetelak sirut. Coba, tang telak sekali. Cong, bedi sirut. Tak ada dia bah. Yalah Cong. Oh iya bah. Ci. Entra dem mami kada cek kapurun. Pulaking beri sosolan BLT ya. Mun sosolan BLT tak ada dari kaki bun. Ya dengar. Nyari tangan nak tade mulai bun. Ngampul ngara pulan beri ihi. Iki kirim harga apa pak tadi ngampul Ci? Aba bingko sorongan invest bun. Keng pas depak ning saparo. Apa beda bese? Benih apa beda bun keng ngecetot. Aduh. Salah aja pese noreng bun. Anak kakek di langka nyaman Ci. Cok torot. Aba tak etorot bingko bun. Lamari ibe leuy. Ya cok krobe leuy Ci. Sambil beri pes-tepes poleleng-peleng nama leminar. Anak mula kadung tak tepak tengkan nah. Reng tua sih beri bibir orang Ci. Cuk reng tangan nak tak pada ben anan oreng bun. Pas tak kening panglo sakali. Kapan lek panglo pah memburu jurus andalan nah. Nampul tade mulai. Cek lalaku nak kanak nguda setia. Tahun pah karonyik sekarang tua. Kapan lah kara petek torot deh. Saya ngampul lah. Saya nyingke dari Roma ke Pibada. Tiba di mengenang nah. Cek reng kita tahu rute nyari pese. Kulin alai ke piaki. Ya tina bun.
Yo mana bingko mak pola tuli meto pikiran tuh. Ya iya sih, lauman. Cek ringanan kaki. Ya keng mun pas tangana anjak tak kira yoman sih. Pakun si papel tang bingko. Cuma kak sirut. Ani ngucap sekecil. Tapi ya tele perak maghrib lah. Mayu ke angka pe kepen ke. Ya re. Rasa tunggu re. Ya re. Ya re. Gagal kena. Kah. Nang sekali deh. Spinan terakhir mula sekitar. Mun kita ibdi satiri ya. Ya wis pas mulai. Yuk. Coba kurang situ mulu orang. Kentok rek. Cuy, kok mulai kana? Cuk, bukan kita ibdi nang sekali deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Siri udah bade bah. Tedung ngara cong. Cuk malam masih mulai tele parak sebuah. Ya toh cuk cong. Beda apa cong? Anu bah, beri kak Sirun centang sepeda motor, mengucan sekecil, tapi sampai setia ya kita beli. Oh, kelu bingko kita nyakin ke orang ini cong. Iya bah. Cong. Sirut. Apa bah? Ya tojo. Kaki lang. Abang tak kerden nak, dong tak entos roman bro. Lu neng dah. Kakek cak nginjem sepeda motor cong celeng kuah. Isa bawa dimang. Cuk malam kakek si mulai tak motoran. Anu bah, Tuli jawab isa bawa dimang. sepeda motor bingkok ki yang jemleng, ya bah dibun tinggal. Apa? Kurang ajar kakek cong. Nginjem diandin orang tak dinas. Pula keng nyuku tunyan bapan riye bi kakek mi pas korek pagedi. Andi keperluan apa kakek cong? Mak pas dulu sama gede motor kancana. Pula keng nyabu ya. Saya nggak cong. Saling melengereng lake. Teku adat benteng kana. Jak kei gempang kan diandin orang. Mun kakek tak bisa aja gaji ya. Jak tetireng meleng. Tinang kok saporan na jong. Keng labas ang kok sa tiyak. Podulus kakak kebi tangan nak TV. Tina pa tenang ya. Bingkok bakuni urus sa beda na. Iya bah, Tuli la mulai kan jong. Deki ko antara karoma na. iya bah. Kaya nga tangot carot. Mun ki apre na kan diandin orang. Cek je mara je huli. Debeden karo orang tua ni robitae.